Lakay, kitam day tini. Tay, Ampay ta, nakamulong lang ka manan. nakamuling lang nga. Dala mapanpanunod ko bakit? Dalang ti nag-flashback di jay memorya. Naman atan kalukwan man siguro. Nakalukuan, haan bakit? Malaglagip ko lang gamin datay ex ko. Ni Maria. Amang bakit dadya naglambing man na dyan. Tapos, Wow. naasikasaw. Hanga na ungay. Nasawam ko man ah. Nagigay mo titi malaglagip ko. Malaglagip ko lang magbakay. Kini Maria. Ito talaga ang arod nga swerte din na asawa na. Ay, man nga talaga na swerte ni Andres. Ito talaga na. So ah. Usaping ex-met lang ang lakay. Bigla nga na napanunod ko, nalagip ko day di ex ko. Istorya, iklat kanya. Di ex ko. Apay, dama ex-mau. Ito ko namsa. Ay. Amom di ex ko lakay. Oh. Kanayon nga mahanghang over di jay. Na. Oray no kadigdigos na garod ka agat aarak latta. Na. Man, ti kunana ide, silpo kano ti biyag na ti arak. Iso nga nung naliday, agarak. Nagati problema na, agarak latta. Nung naragsak, agarak latta. Kas digayam ka no, nung silpo ti biyag na. Na. Tuwan. Kas di ti sasaadak no makiinom iso na lakay. Na. Tatamal lang na dakamat day nga ex mo bakay. Siyempre, tatak lang ba't ang malagay? Amumpay lakay ti style na dadya nga ex ko. No, datay agi inumdan, agi nayab da nga ginuman. Pasimple pay mat, no damo, di jay. Nya. Patikim-tikim nga ko na dagarod. No, natamaan nun ay na, tas lalang ganun, ti pamayan na dyan ti arak. Nya. So, di jay ti babawik mat idin di kas di ti ugalyan nan. Sapay no, nabartik di jay ka apir nga apir. Mangibabain nga talaga. Tapos no pa, English nga English. Wrong grammaring garo, di Englishing na. Di apo. Talaga nga, babawik ang nga talaga. Tapos no, masubraan na. Siyempre, kakakaot na day ka nga pulutan. Maisarwa na pa itidagduman. Nya. Iso nga talaga nga, mangibabain, di nga ex ko. Babainak nga talaga no, di ex sasango da. Tapos dalang matuntunawa nga kandila. Pag mayatan na magkidi, sarsarita lang ti ambag na. Ang Yeah. paggastusan na. Nya. Unay mo day nga ex mo mutay. Kung garo, iso nga babawik nga talaga. Sapay no, kwadijay, ti pakalasinak nga nabaratag. Ay na, maisbuan na pa'y tisapin na si ka. Ay, mangibabain nga talaga nga mangibabain. Dahil nga ex ko. Ina. Unay mo day tan. Ex mo. Yung tinagustuak mo't lakay kanya na mo. Natal talaga. The best nga quality na nga nakita kanya na lakay. Oray no pirmi nga nabarbartag nga gaputi ko punsyonan. Mangyawid mo lata si ka. Nya. Idagasan na. Didi nga ex ko. Si Masida. So nga ajay ti the best nga quality nga nagustuak kanya na. Kay, sino ngay mo day nga ex mo baka may katatamlang nga na istorya may? Siyempre, tataka lang mga agistorya ti ex mo. Ani Maria. Maria dita. Di nalagip kumot dahil nga ex-boyfriend ko lakay. Tatan. Asawa kon. Nya.